Thadou paw se ding dong ki cha do min Kuki paw se ding dong ki cha do min ipi paw ka se de ham ki hetalo he tu lai hi Thadou le Kuki akina na jing le ke dong ka ki phatlam ta short lai khanga kai school hi state board aum line no ma he class 9 to 10 a hi Thadou paw kitil lo chu Thadou Kuki kitil chu hi le Thadou jong ki pa Kuki jong ki pa tu lai hi Thadou chong Kuki chong hi le ki phatlam ma ji hi jong le hilang hi thu ha se da taw tin tu ni ka se num chu hi le tu ni hi short ta ka holin de ipiji ha mi ti le 1990 khanga hi pathen thu se ya hobung khata ka chi le tum khatwal ka holim le abana phatin pitalo cho ipiji ha mi ti le ki pai na se sauji e phat pi ta potati chitabanga tuni sauta ka se le aban le ka phat chu ka challo na tinga ka bol ko dai bobe Eiho society sunga kasei nom pen chu pi ham ti le nule pa atam lang hi Eiho society hi lekha theng hi lo chu na lekha simlo atamin tin asim ho chul homin tin lekha asim ho jong na ato in office lang hoi lang service amu na ai le ke ho langa kang kopi mot bung langa chu hi le nule pa ho ni tia se me ti le achate school so le exam khata fail popo a meeting I call popo le ojapu nang kita sanga school a ki sola pi bola ka chate fail ham school ka sol le ka kin ki chae ta chula oja ho thep mo na hi ta ti chu na chichu lungel di lo ti na chu Japan sem phat kiti hi oja ho to parents cooperation ngaya ani niya combine hi ting lebo Japan sem phat the aji chu Japan ho school a hi nikhata 6 hours na punggu po ahi wangin nule pa ko ma chu 18 hours na 75% chu nang ho ko ma Japan ma school a 25% अहिले कोई रोल जो लेन हम नंग हो रोल जो लेन ही अही वांगिन चिपाही एहो सोसाइटी आ कोई मा हेड थे नुले पाहन न चाहते स्कूल को ना हम किले तिंगले तुनी ही ओजा हो नी पी अहिल हम इपी नहिल हम होमवर्क न पी हम न पीलो हम न नोटबुक वेंगे इपी न सिम हम न टेक्स्ट बुक वेंगे चितबंग से ही लोमान हो मताए एवं सोसाइटी नम हो लुंगे जो हिले स्कूल आका सोल ले की न की चाहता है पिचू न गेलो जो चिचू हिलो जो स्कूल आचू ओजा होन इपिया हिल हम होमवर्क इपिया पी हम सिमदिंगा पी हम पी ल हम चिचू कोई न वेट सुई दो इना नंग हो की नि चला चिचू वेट सुई दी चिही हैबिट खट इने ते अंगाये चुले स्कूल आ इना पर चपंग स्कूल आ की सोला स्कूल लुंगलो जो मुंग न लाई जो के हो लगा ही तमाता में जो चितबा ना चिचू पेरेंट्स हो रोल स्कूल आ हफ्ता से ले आई लोले 15 डेज नि सोमलेंगा सुना खत बे स्कूल आ गचिया कचाते ही अटेंडेंस ही तबंग नाई मो लेखा ही तबंग ना चिचू इंक्वायरी बोल नाई जो ये हो राइट चिचू ना पेरेंट्स मीटिंग कुम खटा खटवे की बोल कोई मा हूं नोंगलो जो निक दिसंबर डेट 2 आ चुके हो स्कूल आ एनुअल डे का मनवा पेरेंट्स ही जथुम किने जो जथुम ला पेरेंट्स हुं जो ओनली एक्टिव होंगे केन कसे नोम चु अहिले ए हो ही पथेन थु इसे ना फाटले पथेन इति बिन थेंग ता किसे ले ए हो पथेन हो ही दिलो ताई हो ही दो ए हो क्रिश्चियन ना इन इपू इपा खंगा पट क्रिश्चियन इही सांगिन तू लाई खंगा कौन ले वाई नेपाली हो क्रिश्चियन आलूट हो कन्वर्ट हो जो ए हो सांगा ही पथेन थु हा एक दो अली चु ए होन बाइबल सिनोम लोट ना
लेसे चुंगा गोजौ से ला आगो थुपी पेन लो पीपे निपी हम तिले इचाते हिलो हमो सुमले पाइजोंग हिलो थिल केवजोंग हिलो इचाते हिजो ना अहिले इचाते दिंगाचु निखट निनी जो तुम खट सुंगाचु इपी जौलो चु इतबंग नुले पाइ हिउ हम कतीचो एग्जांपल खटा सेई कचाते ही यूनिवर्सिटी आकाई माही मीगा मामाई आकाई निनी मसंगा चु मेला हुंजिन यूनिवर्सिटी आकोना कचनु ही तू आई पीएचडी गुवाहाटी बोल चुले अमा ही असिस्टेंट प्रोफेसर हिया सोशल वर्क मीटिंग 2 days एडवांस आ मेला थो अहिले केइला स्कूल लंगा का बोइतो मुंदंग नंगा का बोइतो भाग कनेलो सासा ही कना तो जो से कदाला आ फ्लाइट टिकट कका आ कचनु मीटिंग आचु यावते के दिंगा का गेला दंका सांग सोम थुम अप एंड डाउन फ्लाइट टिकट आ लूट वांगिन इतलो हेला कचनु का ngai लूट जिया चु कची चो एहो ही चितबंग इपिदिंगा लुंगली नहीं थेलो हम गांधी लुचंग ही इचास ते सांगा थुपी लो चो एहो ही गांधी लुचंगा इंगोल हेता चो ना गांधी बाउंगा है लंची बंग नोम दिन चुले से चुगा ना दुआई कीना ना इपोई ना जाओ से ही गांधी लुचंगी चो हिलो सुमले पाई ngailu dan dan chu icha sang aki ngailu हेता चो ना तुला ही इचा ते जंग फाट की पीजो तलो चो ना सुम होल ना की मथा ई होल हम ई पाइमंग हम की हेत लोचो ना अहिले ए हो ही हपसम थुई से भी ना न लोजो से ही 10% ही पथे ना है तीचो हिलो अहिले हपसम चु इपी ना थुपी पे ना गेला ngaye पथेन इन अचंदिंग डॉल बोन इगु थेले होइला ako na ichate ki ngai lu de hi thelo cho hilo ikinai pi ho isu pi ho bon ki ngai lu jolo ichate bon ki ngai lu jolo bible a ki se ichate bon i sumni ho jam ki ngai lu jolo ki iti pathen ko ma ngai lu e kia patheni ni tasan de ham tasan nai sahi veta charity begins from home. Kichu thukite. Abana kasai pe nom chu ahile. Tuition fee chung chang thu kasai nom uni thupi pe. Ichate school khat a akaya. Tuition fee dangka jagut te sagi. Lakhat a ipi lom lo hing ipi jia. Kum khat chan abat jong omin. कई स्कूल आदि दी ही चपंगा अकाई लाखत में सांसोंगा फी सपते चित्तपंग सुम्बट आ चपंग हो लेखा सिमसा आ स्कूल खत आ बट हो सालो आ स्कूल अचोन ले ही इतनी जोंग ले चाहते लेखा फेम लोडिंग न लुथिंग सुना पड़ेगा ये अंजवा कसैतान एहो dinga golo pipen chu cha him icha dinga chu fees bo ipi long lo le kingai lu lo tina mi jo se in sum le pai lo in tuition feel ha se le clearly bolle ei dinga jong jang khai school dinga jong jang khai दिउने तिंगले बटातम तिंगले किपी नोमलो चुले एजों किलाला ना गेइन पेरेंट्स को माता सेजु निसेले नचाते स्कूल हम फाले लेथे ने ना दिंगा सोमखत सोमनी ना पीजिंग हो ना नईना पथेन दिंगा माइचम बॉक्स न सेम बंगा ही नईना चुम बॉक्स खट सेमिंग निसेले ची बॉक्स सा नचाते खट अहिले दंका सोमनी नी बॉक्स मा हैंग लूटिंग नेथे दिना चु सोमखत सोमनी न पीचू चितबन मामा न चाहते दिंगा बॉक्स खटा निसेले सोमनी नी न खुमले लखत
acu hongin lang dangka jagup na kondo chik jagup chu join lang school afi pi nang ho dinga dong jangkai hilaya box na kon pachu kachate nethe nena dinga kapi hetia na gel ngai na ahila chitabang lungtin nelo eho society especially Amy society ahe eho hi economics langa zero hi chu economics ihelo Amy ho people a business a khangtau lo ha eho sangam longo khangtau jo eho economics ihelo ja khangtau jo na dangka jakat imule jakan le somkhat manding isakawai machau mi jong le online order bol ding ahung ting le sumi nei lo le online chu reject bol ding chi hilung thing nei chu na chitta pang lung thing hi short chi na hi lo chu chidinga chu nu le pa ho jo hai ta na ge economically strong hi ne tile hoita sum le pai man jong ani channa tu lai khanga jangka dangka jagup jasagi jaget sangkha chu I macha hi lo chu oja ho chu gel tang jingka pat pung thung pungni makai pung thung ge glasi jata la gen tai ta athanei sa bo na hil na thei na chate hil chu lakha ka dangka jagup jasagi jaget na pi chu oja I jatan na hisab jong le nikhata somkhat jong na pi do jo ahin eho hi hilang ai tu pita ki gel eho ni gel chu school hon sumtam tamu e ti chu hilai pa hi gel hi bin kati chu na income banga na expenditure dong tam chu chi chu I het ngai chu imuna tamle ipot do na jong tama imuna lhomle pot do na lhom he chu private school da 1986 a chu chanpura hoja kapan ka salary ama sa penchu sangle janga cho sangle janga ka san wangin ka hin khonop dan sikki jong kapat khalo cho ai wangin tu ai lakh ka mu wangin crore wal bhatka nei cho ki khena chu kati chu na I mu na tamle I expenditure jong tame ti chu I het ngai cho school pol ho hi mingol hi be katino macho dei jong mingol ka hi chu marwadi ho vetang marwadi ho business dinga hi dangka lakh somam business ki palle lasele lakh anna thama lakh asimu cho e ho hi ye kam dinga chu sumija di suluta building construction ai jat ki sulut wangin jingka pat jan ge hi ken tai ta chapang ho ja hanu le pa dinga chu phadi nei na sun apo na pi wangin kum khat a la khat a chu dangka sang som nga dong ting jo chi sanga karwar chom ki bol long le ki tong na ta ahi wangin school ho alungel thupi pe ni pi ha itile society sem phating e ti pa bo chu sum tam ta muinge tina hilo society sem phating e tina he so pite ho hoita gel pai school khat khangto sainge tile e ho putaum phat changa chitup chata tuition fi piding chapang ho ina hoita wet suiding pathen thu jong hilding lekha simna langa lekha I heti jong na lekha latoin simin na homework bolin ama ho masanga chamkhat to pin chi guide na bolting lebo school oja chule parents of corporation ting le icha chu khangto ding icha chu them ding si chu tina he phat sort ta kalain in ngai da min nang keima phat chi chanita